Jadi tersunguni mah tara di kita taktik kenon di Bandung di pernah kehormatan Narion angge nakok persagi panggejo perporasa di kita sudi nomor kudu marburu. Di bata Jahuwa manami na makabangsa di Bandung Gidang. Tuhan di botodo sakka ni anak pun nami nalaw majalo. Pasok-pasok pardong sa ripeo sen bagas joromi. Pagitin na proton. Namar sakap na sida la mga alak baru nami tujahuni hula-hula na silalahi. Dongani na sida jalay ring-iring. Tugu-tugu na sida tudalan na dinggan. Asa dinggan na non ulaw ni sa tunalaw selesai. Di gijang niya li Tuhan. Pardosa na gudang duhami. Jumolosesa dosa nami iya sa tanah kami. Kasatan ni pasu-pasu. Jalo ma Tuhan tangin nami marhiti-hiti anak mu Yesus Kristus Tuhan nami. Na hokro di saling-liling na. Amin. Oras minta. Om Rijur aro? Boy Tom. Saya mau Boy dong. Kani amay lokos be wala matulunay. Tangor wala ke mga lokos. Yan bagian na. Jauh minta. Jauh minta. Senyum nong mungkin. Nah. Ulang ni malik gabi mau senyum. Cuma aku mekel dulu. Mekel mak. Dia mekel. Unang jibi kiri lo melomogi. Karena ini lebih. Ayah pang dupar julo nakin. Apa? Masuk maapang. Oh, rasa nomor. Ora. Dia pangom, sila makkuhin. Sila macam mana musik tapi enak apa pesan? Utuh deh. Enak macam lu sana, manggolong. Wala di ba no? Tapi pesan tak lagi mana? Julunan ni majolong. Oh, lo. Karena pa ima hula-hula itu pa emang baru. Ah, kebetulan udah. Turun, maka mau turun. Cocok kamu. Makanya mesti. Masih kalau lihat video posisi Enggak bojo. Ayo sayang. Sonop pe panganon nabuhubok kami. Pamati marhani rajai. Asa titik mana tino pahudong main natong ulas ni rumah. Mula tu songoni pehami. Dalam sobat tu adu pada raja silalahi. Si Tuhan tamal mangui pas-pasuna. Tu kami raja nami. Salah. Oke. Perwakilan mah. Maju among baru. Sarohan. Ya matu amang baru mamuhay na uli mamuhay na den kan ola niot tujulan niari. Lawi hutanon ya kahita ka na tua terlubobi maradopa na kagelengta ola neon amang baru. Salahnya amang baru di suatu pasahat kami dek kasi mudur-mudur dek nama di batu asanggia matutu mangudur honak kana uli na den kan taba-tabanya kapas samota dihita akan nomor hula baru ola neok kujulan niari. Asahatani nama tua nama do amang baru asa titik mana tinopa hodong datong lais ni rumah tu sonope dek kena terpasahat nami amang baru amat tadi batama namang gohi pasuna asa sahat men na solu tino kumatong tu bote to hol matong dirodang ni bulan upasatan itu hamu
dek ke si mudur-udur, dek ke namok-mok. Saya sahak mi tolak nutu panggabi tor parhorasan, tarlumobi matong di parorot Tuhan. Jalan songonima. Sini kalian biar ikut makan. Ngomong dong. Bolong akhirnya sikop pabuahamu asal batang yang. Babe? Oh, kena tulang, Babe, kena tulang. Kemudian rohani mengalak pemain nami magdungan rin kasi matunghan na matamatud bata si Diana yang kena kotorong agar ini pesarian anak guru anak kotorong alani raja nami kalau kami masuk batu dulu mudah dengan Gabi abang baru. Mau lihat di hamu amang baru nami marga sitijak. Terlumbui madok mau lihat hita tua mata namar tua de bata. Di parnakok ni mata nario tutu amang baru di narohamu. Tutongan di bagas nami. Imana laung mangalak paromembu. Nalau imana nang siudur honota tutonga joron itu hatta marhiten nalau magjalo pasu-pasu pardongas saripeon. Ima baru nami na nagabe paromemmu. Anakmu nagabe hela nami. Selani amang baru tohodo hamu tutu pinopar ni raja jala anak ni namora ingok do hamu tutu di kapoda ni kaput tanah parjolo di naro hamu mangalak paromemu hutungan di bagas nami di bek kamu tutu ringki situ suara na tinopan di pamaretta sikak ni debatir persetta dia mutong tu hami amang boru hami pe hata hon nami songon hatali nama tuai amang boru asa bagok namar hal tu dudut namar rubian horas mahami nama jalo debatir persetta dia mutu hami hula-hulamu amat tadi batama namang gohi pasu-pasuna sahak men nasolu tinog batong tubotean apala di manobok ni arion namang boru di narohamu mangalap paromemmu ima boru nami nagabi paromemmu anakmu na nanay gabi hela nami sa sahak men tato parhorasa tu panggabian tarlumowi ma atong iparoro Tuhan Ya. iya Nah, dong Pinggang pinggang na ido dong saan masong jok man no pepet nga boras piron adolang soy buat tusan Jalo. iya tejo na boru nang tortugo jo asa jole paporohat tami boru nami waktu hamu tama bapak tua pirma to doni boru kon helami ada nang aro mangalap ido adot na boru ta iya iro lo ba bapak tua ora lihat tua umat tua nah latihan tuh untuk dia Tunggu mana? Tunggu mak baru sangat matu kamu persoting Satu, dua, tiga, maju leko, salam kau julu. Iya, maju leko. Dapat ketua mak. Pola kak. Iya. Jalan omai, hao. Mangulia umanimu. Iya, neng mangulia oma dia surat tahun ingmu. oke abang Abang. Nah, tahu dia apa kunci mobil kunci apa? Kenapa lalu keluar? Oke ya. Lah kalau kusi do. Kunci dia deh. oke Pak Ketua. Iya. Apa? Salam bapak Salam Bapak. Hao Umma. aol Iya, oleh DSP. DSP kat ni burung ni. Mak. Oma aol Sini pemina. Sedih, oh, tangis. Itu tu tak.
1, 2, 3, oke. Dan tu adik mah. Dah, panguli siu tu. Iya, oke. Jalan mak. Jalan panguli. Iya, jalan panguli. Jalan panguli. Iya. Iya. Oke. Bunga tageleng langsung Itu tangan adik, kanan di bawah. itu adik bunga tageleng. Tol tengah siang ini tol. Iya. Iya. Oke. Jalan. Jalan ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, maju lagi. Oke. Ups. Maju betul. Bereng mana? Bereng mana? Oke. Jalan merdeka sih. Bunga kantongi. Masuk bunga kantongi, tak kena apa dia untuk kantongna baru kacip kok. Posorong lagi, itu bereng. Tak kena tusuk bereng ah. Tak kena tusuk bereng ini. Nang taruh kamu leh. Untuk foto nami biar kami musuh. Ada isi baru lalu na surangnya yang mana? Sautan dam. Tiga kena ngorong ngak. Ya jangan apa. Untuk berburu nih lihat kan. Iya, oke. 1, 2, 3. Oke. Oh iya, sudah biasa. Oke. Jalan itu. Kira nah itu boleh. Begitu kamu dulu. Iya, salaman di atas bunga. Salaman di atas bunga. Oke. Pandang. Oke, biar nunjuk kamera foto. Biar nunjuk kamera foto. Oke, di sini aja dulu ya. Oke, selik pandangan lagi. Tuh, cium tangan nih, alik nih. Oh, bukan nasi dong. Dia dulu. Oke, kan aku pelilipku. Iya. Oh, ini kumalotok bayar mulai ku. Umakining nih. Masih pada kau. Umakining nih. Malotok bay. Sudah Kuning. Ngabe, udah pelilipku. Iya. Iya. Tunggu mah keluar kata. Leku. Tiup tangannya lema bunga itu. Nah, tiup tangannya. Tunggu mah keluar kata. Iya. Itu jalan Simatubur, jalan Simatubur. Jalan. Jalan Simatubur. Iya. Neo na hadol magati Simatubur. Sutungium mada. Jalan. Oke, kadeng itu. Jadi kalau ngasih kono pabuhamu mah persuating. Ya, Mah. Perlu matang mulai. Oke, tekida, saya lihat tujuh tekida. Ah, oke dah. Piring sudah. Nang piring sana lang. Oh, ini nang. Sudah dah. Sabar dah, saya lihat tujuh dah. Bagi siap-siap. Masuk TV doda, setengah arung, dan senyum. Gue senyum. Wah, iya. Market itu. Setengah arung mertebu nih dah. Bateri dia boy. Boleh dong hello sih. Senyum dia tulang nenggulan. Abang tak kita ngeliat sarapan. Bagudak quick. Bagudak. Oh, tanya kita. Di bata Jehovah para si rohana di surga, si tepa langit do tano di batanya punami si Abraham si Ishak do si Jakob. Mulia tele Tuhan di pertikian na lehton, mengamardalan ulan nami ale Tuhan naso maralo tulo menero. Posudorohan nami ale Tuhan nadongan namu ma ulam nami di bagasan sadarion. Ramotamu Tuhan jaka keluarga na sosahat de pele Tuhan tu hutan namion. Jale suaksongan ni ele Tuhan leo namu dihami tiur ni pikiran suaksongan ni tiur ni parlamitan. Jale butan nami ele Tuhan mabuan ima bere nami. Doat sude keluarga le Tuhan tu tongan di bagas jorom lah majala pamasumasuan sian na posom. Atong parjolo le Tuhan surduk ko jala paherbang pasu mia le Tuhan tu tonga nyulaw ni. Khusus na Tuhan tu kedua bere nami le Tuhan do tu keluarga besar. Jala surduk ko na mo le Tuhan pasu mulut tinggalo kami le Tuhan tongan di bagason laho manopot bagas jorom. Atong posdorohana mi le Tuhan digijang ni saluhut ali Tuhan. Parjolo sa dosa nami diboto hami pardosa na gudang do hami. Hele soban namion. Dipangido hami marhiti sada guarnaw muli. Ima Tuhan Yesus Kristus nang mati humukop kami. Amen.
Ada. Oke, mat dalam mah, hida. Perju lupa pengantin. Ya, baru alat 6. Nah, terus nama. Nah, baru alat bapak tua. Iya, baru menyusun latihan berikutnya. Tasnya Eda aku pegang aja dari sini. Ya, buka mah. Betul kaceleku. Ya, masuk itu ya. Tapi tadi banyak yang kosong kata yang mana? Enggak ada yang kosong. Katanya kita kan. Ayo Oke, lima bu. Lima bunga, iya. Tutup lah ya mas, nama masuk leda. Oke, iya. Duit. Sarang yuk. Oke, lambaikan tangan. Dadah. Buka, ada keluar pengantin. Iya, kemana sana tuh? Tuh gereja.